Amma ba'du lain ulah dengalun kisah wahai akhi ba'si uro Nabiullah pe'eksemah uba Rabbi ya Tuhanku podi kamu drone sidro yang ketahui Nepelemah baklon jino pakri bago haya Rabbi pakri macam nepe udep dumpe nejut yang kamate menan sema alaihi salam ubah Tuhan yang tadagani Tren firman niba Allah dumne pegah ubah Nabi Hai Ibrahim hanta percaya dum segala firman kami Sema Nabi laju sigra alun percaya ya Rabbi Yang jen ulun laka lihat mangat tetap hati kami Lam firman Rabbul Izzat kenan legan ubah Nabi Menyamenan hai Ibrahim pet boh cicem jino tasir Temata cang dumbe hancur tajam pusa masih kali Ada bukit tajak kebah mehoi pantai lom kembali Cinjiri wang lembak gata tak erupa tema pakri Nak tak tipu maha kuasa Allah Ta'ala bak menjadi Nabi dengar firman Tuhan laju yohnya nepu buat le Pet bo cicem nepoh sigra liane tanda oleh Nabi Tema necang lengan hancur nejam pusa masih kali Pet boh gepai Nabi pegat ada bukit jak peduk le Bak pet bukit Nabi ke bahari wang pantai lom kembali Adrone wa ubah tempat mehoi legat oleh Nabi Dengan hendak hadarat cicem mehat kahudip le Jipa laju ji terbang jiriwang kedebah Nabi Sion bulat dan metuka misia yang kalom kembali 7 ura sinan lama Jelingka-lingka rumah Nabi Jino cicim lun peganan Mano agam pun hai akhi Yang kedua cicim merak Kelhe gagak nan gerasi Tema yang pet cicim kharkas Menan penegah dalam rawi Menurut kunsi tengah ulama Dengan syadara lun pegakri Yang jen neyupoh oleh Tuhan Pet cicimnyan ubah Nabi Sabab perangui mano agam Urang lain hanji turi Peraya drawa wahai sahabat Kekabutan hana sakri Perangui merasa bobago Jitilik drawa tajo hari Jite tadrawa indah rupa Hana yang saberangkari Perangui gagak hai saudara Sangat lupa wahai akhi Nyan kecicim yang tak lupa
hana yang saberangkari. Cicim kharkas wahai taulan, lalu angan hana sakri sangan raya angan-angan hana lawan wahai akhi. Lagi umum pitat panjang limang retutun sampolawi buat bocicem buat tabiat nyan isyarat wahai akhi. Nyan kesabab wahai taulan firman Tuhan ubah Nabi supaya jen peringatan ba insan sama sekali baik tak ikut peranguian ni ba Tuhan hana radhi salah sabo yang nak ikut dudo mehan azab negeri. Dudo mehan lam nuraka hana ridha poku Rabbi nyan ketaulan buta ingat nyan isyarat ubah Nabi baik tak turut peranguian wahai rakan dumna akhi lihni baknyan wahai taulan lam firman ni ba Rabbi. Hai Ibrahim katakanlah masa jirom dalam apui masa gata dilejitut oleh Namrud kafi asi tak serah drawa ubak kami pakri bagi temaku beri bukan kalih ku pelara bak bahaya sama sekali. Lom terserah anak gata serta dengan isteri dan lagi harta benda yua pelara ubak kami. Bukan kali aku pelara dum segala wahai Nabi hai Ibrahim Islamkan hati gata ubak kami. Nabi dengar firman Allah sujud pantayunya Nabi ke Islam hati hamba akan gata ya Rabbi ulun ikut firman Allah ban yang titahan mengungki padum lawit hingga lambat dengan sahabat ulun rawi. Nabi Ibrahim pika Tuha banduangan putra Siti hana patut lena anu umulanjut hana sakri masa nyantan putus asa putra Sarah dengan Nabi akan iknalom ananda umu Tuhan hana sakri tetap nudu asinan dua sentuk masa puja Rabbi lam ibadat pura malam puja Tuhan hana khali sentuk ura puasa sementara golem mati menan fikir yang mulia banduangan putra Siti hingga temasa boh masa dengan syadara lun pegah kri yuhnya Nabi ne puasa dan ne buka 7 hari 7 ura ka puasa tematika ubak Nabi 12 drawa malaikat rupa jrohtat hana sakri bayapi harum hana tara urang muda bak rupari atru kenan malaikat salim hormat laju negeri
Nabi seun salim rijang mat batangan oleh Nabi urumah laju nebah hati suka hana sakri pikir Nabi jame teka pemulia beri khanduri menan ingat yang mulia nekun sigra ubak putra ti hoka gata tuan putra pegatnya laju khanduri akan jame 12 dro baru sampai datang kemari bedah rijang putra Sarah pegang sigra le khanduri yuasia saboh lemo agam ne yua rendang le putra ti ladung taguan ladung merindang ban yang resam adat negeri lain ni baknyan pile macam pegat yonyan lem ngan ruti hasil si lengkapan bolam hidang tema lagi uke jamea beut rijang sinan saja neduk Nabi marid Nabi alaihi salam Neyua makan le khanduri Nabiullah makan sigra buka puasa yunyan Nabi hana nengi yang atih jame bek male pajuh khanduri karena adat dalam nanggro menan bago wahi akhi Jamet kedua sinan kedraw hana sidraw pajuh khanduri kedua sinan wangan jaro nengyang bago le putra ti putra nedua li ketire kalan jame pajuh khanduri bane kalan menan bago nekun menawa ubak Nabi Nabiullah makan sidra kejamennya han paduli bana dengar narid putra nengyang jina oleh Nabi nengyang jamea ban sinaro han mengsidra makan khanduri tiduk manteng wangan jaro tanyang menawa oleh Nabi Pakan gata dum sinaro hana lago pajuh khanduri lon yua pegat dum sigala cit ke gata lon ke memberi menyegata hanta makan tabaya yum akan kami seot jamea temalaju kamu bayu wahai Nabi Padum-padum yang harga jino sigra jet kamu beri menanari jamea teka seot lanjayuhnya Nabi bukan pira mengan intan wahai taulan yum khanduri pertama fon sebut bismillah nama Allah maha suci Alhamdulillahi Rabbil Alamin kesudahan tema lagi menannekeun yua sebut nyum temakut yuhnya Nabi saleh cinnya malaikat menan ingat dalam hati menan ingat dalam dada tanyang sigra oleh Nabi